Ese witeguye kumenya aho ingufu za kamere zigaragariza ubukana, aho umuriro umaze imyaka 50 waka waranze kuzima, naho bivugwa ko ibivejuru byihishe mu isi yacu, aliens? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyegeranyo kivuga ku hantu 10 hateye ubwoba ku isi. Umuntu wese uhageze aba yisutse mu kuzimu, aba yiteguye urupfu, kuko aho ngaho niho mperuka yo ku isi. Mbahaye ikaze kuri YouTube channel yacu Ubumenyi Daily. Ndabasaba gukanda subscribe wowe utarayikanda, basaba no gushyira ibitekerezo byanyu muri comment. Njye ndi Jonathan, ikaze. Ku mwanya wa 10 turahasanga ikiyaga cya Natron giherereye muri Tanzania. Iki kiyaga kizwiho kuba gifite urugimbu rw'umunyu ndetse n'ibinyabutabire bya sodium carbonate byo ku rwego rwo hejuru, bituma amazi yacyo ahora ashyushye cyane. Ibi bigira ingaruka ku nyamaswa yose ishatse kuhagera, ko inyamaswa yose ihakandagiye ihita ipfa. Aya mazi y'iki kiyaga ashobora gutwika uruhu rw'ikiremwa cyose gikandagiyemo, akagihindura nk'igishushanyo kubera umunyu mwinshi uri muri ayo mazi. Iki kiyaga cya Natron abantu bacyitiriye ikiyaga cy'urupfu, Death Lake. Iki kiyaga giteye ubwoba cyane kuko usanga inyoni zapfuye kera zimeze nk'amashusho zandagaye ku nkombe yacyo. Aha naho ni ahantu hateye ubwoba cyane ku isi utabasha kugera, kuko ukihagera ako kanya uba wisukiriye urupfu. Ku mwanya wa 9 turasanga isumo ry'amaraso, Blood Falls, riherereye muri Antarctica. Kuva mu mwaka w'1911 abashakashatsi babonye amazi y'umutuku mwinshi atemba ava mu rubura ameze nk'amaraso. Ubushakashatsi bwaje kugaragaza ko ayo mazi ava mu kiyaga kiri munsi y'urubura, akaba yuzuyemo ibinyabutabire bya iron oxide bituma agira ibara ry'umutuku. Amazi y'iri sumo ni amazi arimo imyunyungugu myinshi cyane, kandi muri ayo mazi nta mwuka oxygen urimo. Niyo mpamvu aha hantu hateye ubwoba, kuko aya mazi uramutse uyakarabye cyangwa ukayikozaho, ingaruka zikomeye zahita zikugeraho, zishobora no kukuzanira urupfu. Ku mwanya wa 8 turahasanga icyobo bitiriye amarembo y'ikuzimu. Iki cyobo giherereye muri Turkmenistan. Umwaka w'1971 abahanga b'Abasoviyete bashaka gucukura peteroli mu mujyi wa Daivaza, maze bacukura icyobo kinini cyane. Mu gihe bari gucukura babaguye kuri gaze metane. Bamaze kugwa kuri iyo gaze metane, bahise bafata icyemezo cyo gutwika aho hantu, bazi ko umuriro uzahita uzima vuba mu minsi mike. Ariko bamaze kuyitwika, umuriro warakomeje uraka, na n'ubu ukaba ucyaka, ukaba maze imyaka irenga 50 yose ucyaka. Icyo cyobo kinini gifite ubugari bwa metero zirenga 69, gikomeza guhora cyaka. Niyo mpamvu abantu benshi bakise umuryango ugikuzimu. Aha hantu hakomeje kuba amayobera cyane, kuko ntibazi niba uyu muriro uzazima, kuko igihe kibaye kinini waka, na n'ubu aho hantu haracyaka. Ubushyuhe buba buhari buba ari ubushyuhe bwo ku rwego rwo hejuru. Ku mwanya wa 7 turasanga ikiyaga cyitiriwe Boiling Lake. Iki kiyaga giherereye muri parike y'igihugu ya Morne mu gace ka Dominica. Iki kiyaga cyabayeho kubera iruka ry'ikirunga. Amazi yacyo arashyuha cyane, ku buryo ashyuha akageza kuri °C 82 kugeza kuri °C 92. Iki kiyaga nta kiremwa na kimwe cyemerewe kwinjira muri ayo mazi cyangwa cyemerewe kuhegera, kuko imyuka yacyo irahumanya cyane, ishobora gutera ingorane ku buzima. Aha ni ahantu hameze nk'isafuriya iri gutogotamwo amazi. Ku mwanya wa 6 turahasanga ikiyaga cya Kivu. Lake Kivu iherereye ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo iki kiyaga ari ikiyaga cyiza kibereye ijisho kukireba, munsi y'amazi yacyo harimo gaze ziteye ubwoba, ariyo gaze metane na gaze carbon dioxide ku bwinshi munsi y'amazi yacyo. Abashakashatsi benshi bavuga ko hatagize igikorwa, hakagira ikirunga kiruka, cyane cyane ikirunga cya Nyiragongo cyegereye Lake Kivu, gaze metane na carbon dioxide bishobora kuzamuka bigapfukiranya umwuka wa oxygen mu karere kose. Bityo bikaba byatuma abantu bageze muri miliyoni 2 baturiye ikiyaga cya Kivu bahaburira ubuzima. Iyi niyo mpamvu ituma abashakashatsi bafata Lake Kivu nayo bakayishyira mu hantu hateye ubwoba ku isi cyane kurusha ahandi.
Ku mwanya wa gatanu turahasanga umujyi wa Centralia. Uyu mujyi ukaba uherereye muri Pennsylvania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva mu mwaka w'1962 kugeza na n'ubu, uwo muriro uri kwaka munsi y'ubutaka uracyaka, kandi n'abahanga bavuga ko ushobora kuzamara imyaka 250 irenga ucyaka. Abantu bose barahimuwe, ndetse nta n'inyamaswa igihirahira kuhagera kuko umwotsi waho urahumanya, kandi umuntu ubashije kuhagera nta gihe kinini ahamara, kuko uramutse wamaze igihe kinini wahaburira ubuzima kubera ibyuka biba bihari. Umwotsi ukomeza kuzamuka uva munsi y'ubutaka, imihanda yaho yose yarasataguritse. Uyu mujyi abantu bawita umujyi w'abazimu. Ku mwanya wa kane turahasanga ikirwa cy'ibipupe Island of Doors. Iki kirwa giherereye mu miyoboro y'amazi ya Xochimilco mu gihugu cya Mexique. Amateka avuga ko mu mwaka w'1950 hari umugabo witwa Don Julian Santana Barrera wagiye gutura kuri icyo kirwa. Ahageze abona hari umwana wapfiriye aho ngaho yaruhamye, abona igipupe kimuri iruhande, ahita afata icyo gipupe akimanika mu giti kugira ngo aheshe uwo mwana icyubahiro na roho ye iruhukire mu mahoro. Mu gihe yamanikaga icyo gipupe, hagaragaye ko muri icyo kirwa harimo imyuka mibi iterwa n'uwo mukobwa wapfiriye aho ngaho. Ahita afata ibipupe byinshi arabikusanya bishaje bimeze nk'icyo gipupe cy'uwo mwana, arabimanika abizengurutsa ibiti byose byo muri icyo kirwa kugira ngo arebe ko yahagarika iyo myuka mibi ntizongere gusakara muri icyo kirwa. Impamvu iki kirwa cyagezwe ahantu hateye ubwoba ku isi ni uko abantu bose bahasuye babona ibyo bipupe biteye ubwoba cyane. Ibyo bipupe biba bimuvinga, ukumva bimeze nk'aho biri kuvuga, biri kuganira, noneho amaso yabyo aba yaka umutuku, wahuza nacyo amaso ukabona kiri kukureba bya nyabyo, amaso yacyo amuvinga gihumbya, ukagira ngo ni umuntu wa nyawe muri kurebana. Ikindi kintu gitangaje cyatumye iki kirwa cy'ibipupe bavuga ko ari ahantu hateye ubwoba ni uko uyu mugabo Don Julian nawe yahapfiriye arohamye, kandi apfira hahandi wa mwana yapfiriye. Ibi nabyo bitera urujijo abantu benshi, bituma bahagira ahantu hateye ubwoba ku isi, bakajya babuza abantu benshi kuhajya bavuga ko haba imyuka mibi. Ibi bipupe bimaze imyaka irenga 50 bikiri kuri icyo kirwa kuva uwabihashize yapfa. Ku mwanya wa gatatu turasanga Area 51, izwi cyane nka Zone 50, iherereye muri Nevada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aka gace kari hagati na hagati mu kiyaga cyitwa Groom Lake. Ni ahantu hafunganye cyane hakontorwa na guverinoma ya Amerika. Mu mwaka w'1955 niho iyi Zone 50 yubatswe mu gihe cy'intambara y'ubutita. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze igihe kirekire zihakana ko Area 51 itabaho, ari amakabya nkuru, ari ibintu abantu bihimbira. Ariko mu mwaka w'2013 ikigo cy'ubutasi CIA cyavumbuye ko Area 51 ibaho kandi ikontorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. CIA yemeje ko habaho kandi hakoreshwa mu kugerageza indege z'ubutasi harimo U-1. Impamvu iyi Zone 50 yashyizwe mu hantu hateye ubwoba ku isi ni uko abantu bakeka ko haba ibivejuru, kuko babonaga indege zidasanzwe zituruka mu kirere zimanuka ziza kuhaparika, bakavuga ngo haba ibivejuru za aliens, ngo niho ziparika, ngo ni naho zituye ku isi. Amerika yabigize ibanga kugira ngo abantu batazabimenya. Iyi niyo mpamvu nta muntu wemerewe kugera aho ngaho kuri Zone 50, kandi abantu bavuga ko hateye ubwoba bya Hatari, kuko niyo harebye ubona ari ahantu hakanganye koko. Ku mwanya wa kabiri turahasanga ikiyaga cy'amagufwa Skeleton Lake. Iki kiyaga giherereye mu misozi ya Himalaya mu gihugu cy'Ubuhinde. Mu mwaka w'1942 nibwo umurinzi w'ishyamba w'Ubwongereza yavumbuye icyo kiyaga, abona kiri nk'amagufwa y'abantu. Aya magufwa yari amagufwa y'abantu bagera kuri 800 y'abantu bakuru, harimo abagabo n'abagore. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ayo magufwa ari ay'abantu batandukanye, kuko harimo abantu baturutse mu burasirazuba bwo hagati, Abahinde ndetse n'Abanyaziya bari baturutse mu Bushinwa. Icyishe abo bantu ni urubura rwamanutse rutunguranye, rwari rufite umubyimba ungana nk'agapira ka cricket, ugenda rugwa kuri abo bantu bose rurabahitana, barapfa barashira. Uru rubura rwahitanye abantu byagaragaye ko rwamanutse mu kinyejana cya 9 mu mwaka wa 850 nyuma ya Kristo.
hashize imyaka irenga 1000 ayo magufwa akiri muri icyo kiyaga. Na n'ubu aracyari amayobera kuko ubushakashatsi buracyakorwa harebwe impamvu aya magufwa nta kintu na kimwe ajya ahindukaho, ajya aguma ameze uko yari ameze kuva muri iyo myaka yashize. Bijya bivugwa ko uru rubura rwazongera rukamanuka, niyo mpamvu abantu babuzwa kuhagera kugira ngo nabo izo ngaruka zitazabageraho. Niyo mpamvu aha naho hashyirwa mu hantu hateye ubwoba ku isi. Tuvuga ku mwanya wa mbere w'ahantu hateye ubwoba cyane ku isi, ndagusaba gukanda subscribe, ukibuka no gukanda ukazogera kugira ngo ujye ubona ibyegeranyo byacu 5/5. Ku mwanya wa mbere turahasanga triangle Bermuda, mpande eshatu za Bermuda. Triangle Bermuda iherereye mu nyanja Atlantique y'amajyaruguru hagati y'inguni eshatu arizo Florida yo muri Amerika, ibirwa bya Bermuda by'ubwami bw'Ubwongereza n'agace kitwa Puerto Rico ko muri Amerika. Igihe aka gace katangiye kuvugwaho ni mu kinyejana cya 19, ariko amayobera yaho yatangiye kumenyekana cyane cyane mu mwaka wa 1950 no mu mwaka wa 1964. Tariki 5 Ukuboza mu 1945, indege 5 za gisirikare za Amerika Navy Bombers zari ziri mu myitozo Navy Training Flight 19 zazimiriye icyarimwe mu buryo butangaje. Izo ndege zose ko ari 5 zazimiriye rimwe muri Triangle Bermuda. Ikintu gitangaje nuko bohereje indege ngo ujye kuzishaka. Iyo ndege yitwa BPM Mariners nayo yahise izimira mu minota mike cyane. Muri icyo gihe nibwo umwanditsi witwa Vincent Gaddis yayise The Bermuda Triangle, mpande eshatu ya Bermuda. Abantu benshi bahise bemeza ko aho hantu hari imbaraga za rukuruzi zidasanzwe zikurura ikintu cyose cyaciye hejuru. Hari n'abavuga ko muri Triangle Bermuda hatuye ama aliens akurura izo ndege akazishimuta. Aha niho hantu 10 hemejwe ko hatangaje kandi hateye ubwoba cyane ku isi. Niba namwe hari akandi gace musanzwe muzi tutavuze hano muri iki cyegeranyo, wakandika muri comment tukungurana ibitekerezo. Aha niho dusoreje icyegeranyo cyacu cy'uyu munsi. Jya wakibagezagaho nitwa Jonathan. Ndagusaba gukanda subscribe, ugasiga igitekerezo cyawe muri comment, ugakanda na like, ugakora na share. Imana ibarinde. Ciao.